Maribor je brez težav ugnal Celje in nadaljeval z uspešnimi predstavami v domači ligi. Plzen pa je kljub neodločenemu rezultatu v derbiju s Sparto ostal na vrhu lestvice češkega prvenstva. V ponedeljek bomo malo bolj podrobno spoznali nasprotnika, tako da pričakujem kar težko tekmo glede na njihove prejšnje rezultate in tekme in tekmovanja v Europa ligi in Champions. Prva tekma bo izjemno pomembna. Dober rezultat moštvu zagotavlja predvsem psihološko prednost. Ovo je jedna teška utakmica koja nas naravno čeka, ali ni malo lakše neće biti niti za domaćina. Ćemo učiniti sve da pokušamo tu prvu utakmicu dovesti u neki uvjetno činjenje, neki je gal da ta utakmica druga u Mariboru odlučuje tome ko će vidjeti Ligu prvaka. Na Planet TV bomo tekmo s Češke spremljali v neposrednem prenosu v torek ob 20:40.